رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katawtay manghuran, kamagulangan, kiaulungan sin Allah Ta'ala. In waktu sin kabuhi taniw, bihayaon ini, waktu amuin matar bilang ding mga salingkat-lingkat waktu halom sing kabuhi ta. Sabab minsan pabihainin na inlugay tanyo nabuhi di hadunya. Puti na in buhok tanyo, puti na in pungot tanyo. Sumagawa masira ti matampal iwan piya kikita kato sin Allah Ta'ala sin masira malasah kato in Allah. Masira piya kikita kato sin Allah Ta'ala sin tarbilang na kita niyo masih deng mga manusia mahal ka pahadarat sin Allah Ta'ala. Labi luwa tuod halawm sin bulan Ramadan biyahe ini. Haadlaw niya nanamta in kasila sakato sin Allah. Ayaw na kaumatod sinyi parasahan na namun mo haadlaw sin bulan Ramadan. Uhaw mo, hapdi mo, laul mo, payah mo. Ayaw mo na aturaing katan ni parasahan niyat. In aturun tarin doon mga maastay mamudaga makasila sa sin Allah. Habiahain ina pangumulanta, hibutang talimaas na kita niuriha dunya, masi-masipah, kakausan sin baran na to umuntas sin uhaw iwan sin hapdi, hapaslangan pasok sin adlaw sin bulan Ramadan. Na inkatan yan mga maastay mangudagam, sa mata-mata, tanda yan sin masirah, makasih iwan malasakato in Allah Ta'ala. Nabihayaon pandugahan tanyo. Sibon na to din dito banghaw no in kasila sakato sin Allah. Putman in niyanam sin tiap-tiap siyulakan ding ka to labi awla to dahadlaw sin bulan Ramadan uhaw iwan sin hapdi. Hauning kasila sa rin dito. Inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi." Abila in Allah Ta'ala makasih malasas ya hambuok ipon niya. Biyahay in hantang, biyahay in kaagi sin Allah Ta'ala maglasa. Hahambuok ipon niya. Idza ahabballahu 'abdan, abila malasa in Allah Ta'ala hahambuok ipon niya yan, syaghalahu bihi. Usalun niya intauyan, bisihun niya intauyan, hamanga parkala amuin katatagihan sin Allah Ta'ala. Hibutang niya
in manusia yaun hakakahinang amuin kababayaan sin Allah. Hibutang niya in manusia yan halawm sin kakahinang amuin pagtaat pa Allah Ta'ala. Ang paduarah lawn sin Imam Syafi'i rahimahullah, duarah in paggasto, duara in paggastuhan ta sin ummul ta. Duara in paggastuhan ta sin waktu ta. Duara in pag-usalan ta sin ummul ta. Duara in pag-usalan ta sin waktu ta. Inagi sin Imam Syafi'i rahimahullah, wa nafsuka illam tashtagil fi ta'ati syagalatka fil ma'siyah. Imbaran mo yan, bang mo di luwuson, patanamon, pakakahinang pagtaat pa Allah. Bang di kau mag-us-us, usalon, inbaran mo yan, inummol mo yan, inwakto mo yan, inlasig mo yan, inlasag mo yan. Di kau magmatuyo, usalon mo siya haparkala, pagtaat pa Allah, syagalat ka fil ma'siyah. Mausal mo rain ummul mo. Mausal mo rain waktu mo. Mausal mo rain kabuhi mo. Sa bukon na haparkala pagtaat pa Allah Ta'ala. Hati niya maluhay ra mga maaste, manghudaga main halulayan niya. Bang di mo mausalin ummul mo haparkala kawayaan sin Allah, mawaya kaywan sin di mawaya, mausal da sayan. Di mo saan amuin law mo pahundungon min waktu sinummul mo di kog danan di hat. Amulaw mo pahundungon mo day doon na ako ha ummul kaw ang tagduwari na di na ako muna sumung di kog danan. Wayroon makapahundong sin pangumulan mo, wayroon makapahundong sin kalaas mo, kabata mo, wayroon. Wayroon makapahundong sin lilos yaon na deng hawakto pa wakto simisibog intiap-tiap saat lumabay ka to din liha dunya. Di mo hikatawin pangumulan mo kabata, amuin suway na hangpo tahon ang pamuo kayon magbalik. Mausal mo rayan, mawaya ka iwan sindi mawaya. Amura kuman bang mo pagkaway mo na usal ha pagtaat pa Allah Ta'ala, mausal mo ra siya. Sa kawa bukon haparkala amuin pagtaat pa Allah. Haparkala maksiyat. Nabang saupa mabutangan takabtangan kabuntulan sin katan na mga maste mangudagam. Sumasain pangumulan ta, inlasag ta, inkabuhi ta, nausal ta paparkala hikasan niyang tasalama-lama atawa haparkala amuin hikabinsa na kato salama-lama. Nakitaan niyo mga maste manghudagam. Hibantang ta magbalik ingkabtangan panagnaan amuin kialimpal sin kita niyo. Bat in kita niyo hawakto ini, hasaat ini, in masata bihayaun ini, in ummul tabihayaun ini. Pangumulan iwan waktu sahalga-halga sabab bihayaun masih pa timatanda kato iwan timatampal kato. In kasi iwan lasa kato sin Allah Ta'ala. Bangsa upama makajari balikun takaina. In kahalan sin waktu iwan kabuhi ta, kita ako no mga tay manghudagama. Bang in waktu mo dum ini way mo iusal papagtaat pa Allah Ta'ala, makapakain indum mo bihayaw. Mangwayroon mo iyagad din kawayaan, gaan sin pag-iman, sambag sin pag-iman, halom sin pangatayan. Sar taywan hulat-hulat mo, kuyakan kay mo in Allah Ta'ala. Sar taywan hangad hulat mo, himinang sindaakan sin Allah, bangwayroon niyadto nabutok katantan, sehingga yari ka ubiyayaw na law mihinang pagtaat pa Allah Ta'ala,
hauno maray kita putundum ini. Na mga maaste mangudkyolongan sinallahu ta'ala hakanda. Amo na ini atawa kain pangumulan tanyo in waktu tanyo. Hadum ini in pangumulan tanyo hawakto ini masih pa kailo. Amo in piatatanda kato sinallahu ta'ala sin malas masih makasiban malasakato in Allah. Ang mga maaste manghudakam bilang daraugan sin kita manusia sa laggo daraugan sin kita manusia dahul ta mangharap matu pahadarat sin Allah Ta'ala wayroon darugaing atawa wayroon dalimiw in laggo niya daing sin maramo magbakin Allah akahalan makuyag siya kay muharakala akahalan nagririda siya kay puasting hato mga maste manghudaga mawayron na sa laggo amin daraugan sin kita dahon ta mangarap pahadarat sin Allah. Akan dalo kay tarendi halon niya. Ayaw kita amuin mahinang atawa malupa malipa ka. Sinsungon adlaw aun dah datungan ta. Paalupon da kita matu pahadarat sin Allah. Hisawon kita rin dito hadarat sin Allah. Tadjikiun in tiap-tiap uno-uno na pakarajaan piajato iwan piara tongkato din di hadunya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lugay ta rin di hadunya uno-uno na pakarajaan piara tongkay mo sin Allah ta'ala. Tadjikiun niya to katan. Damikyan uno-uno na katantan pakarajaan piara tongkay mo sin Allah ta'ala. Makajari rin dito madawhat ta in kuyag sin Allah Ta'ala damikyan makajari resab din dito magmulka kato in Allah subhanahu wa ta'ala. Aparihalan sin pagdunya ta, aparihalan sin kabuhianan ta, akahalan sin kabuhi ta, kasigpit iwan kahayang ta. Dayaw parasahan iwan ngi parasahan, kamiskin iwan kadaya, kahayang sin kabuhi, kasigpit sin kabuhi, musiba di matong, lidjiki di matong. Kataan-taan yan mga maste manghudagama. Makajari may ng kapanyapan sin tiap-tiap ang katauring kato. Mapakuyag tain Allah. Damikyan makajari reisab. Amin mahinang tiranan magmulka kato in Allah Ta'ala. Paratungan kita sin Allah Ta'ala. Aramala, musiba. Piabatok kau sin Allah. Palawang sin kasabar. Sa duga ingin lingi mo. Salauning katan tao, salauning katan parsapapan, salauning katan lasya, salauning katan iwan. Sehingga di pakau umukab, di pakau tumoy sintikang mo palawang yan na haalupan mo. Yuukaman na kau sin Allah Ta'ala, tinggal dakuman hisiwog mo intikang mo paunahan. Yan na kau halawang sin kasabar. Lawang amuin sa rayaw-rayaw. Lawang amuin sa lago-lago daraugan mo. Den di hadunya. Sabab den dun haon madawhat din partawangan sin Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Isababin dyan sin Allah Ta'ala. Sarta ako ha mga tao amuin nagsasabar. Hati niya pagkainahunan ko in mga tao nagsasabar. Pagkainahunan ko in mga tao amuin na tayma nila uno-uno na imparkala di matong iwan piajato ko kanila. Na tayma nila uno-uno na in mga parkala giyanta ko amuin di mato kanila. Sa hinggabang saupang main parkala yaon bukon mahayang halom sin pangatayan nila. Piag sabar nila, hati niya. Piangungsod nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta mahayang halom sin pangatayan nila. Ang mga tao biyahato na nagisin Allah ta'ala, inna Allah ma'as sabirin. Sarta ako sin mga tao yan. Nayaon na kauhaalupan sin lawang sin kasabar. Tatkala di matungin musibah ring Allah Ta'ala, tinggal dakuman hisiwog mo intikang mo paunahan, yaon na kauhaalupan lawang
sakawa atod mo parugaing. Salaon mo ini, salaon mo inyato, salaon mo ini, salaon mo inyato. Sa kaula-ula. Sa kaula-ula. In giyanta sin Allah Ta'ala kay mo pajatuhun yaon. Abila, amuin hapikilan mo yaon na hinang mo ini, di jumato kay mo, in giyanta kay mo sin Allah. Sa kaula-ula, in pargantaan, tupungan, tiyanto sin Allah Ta'ala, pajatuhun niya kay mo, na makatangkis pa kaw. Inya to hambuk sa jaring nga mga kahalan, sin kita manusya din dihadon niya. Mahinang tiranan, makajari kuyakan ka to in Allah. Damikian makajari raisab, amuin, magmul ka to in Allah subhanahu wa ta'ala. Duwaing pa kaymanan kahalan. Tatkala kau dihilan lidjiki sin Allah. Tatkala kau dihilan lidjiki sin Allah Ta'ala. Datungan kau kahayang sin kawuhi mo. Narendon haon, hambuok day sabtatandasan kay mo sin Allah Ta'ala. Akita away nagisin mga tao salih, tao amuin mabuntulin pangatod nila haparkala, amuin pakaradyaan dunya magjatukan nila. Mga kanabihan na kauna, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nagisin Allah Ta'ala lahum sin ayat ini, pandugahan tani mga master mangudagam. Biyahay ni in pangatod sin mga tao, bulat in mata sin pag-iman nila. Hakatan tan pakaradyaan magjatukan nila rendi hadunya. Abila sila ratungan amuin kahayang lidjiki unin hipamong nila hada min fadli rabbi ini anughara kapo sin Allah Ta'ala. Anughara sin Tuhan ko. Nakaingatan ko na asal wangunin kamaksuran ini liyabluwani ipagtandas niya kako aashkur am akfur magsyukur ako kaniya atawa manghimuting ako kanya, di ako magsyukur kanya. Himutingon ko amuin sa kaula-ula in ledjiki ini, na bukon halaw, bukon pagbaya sin Allah, bukon amuin ha, dirihilan sin Allah Ta'ala, malingkan pasalan sin tuyo sin baran ko, atawa ka, pasalan sin hinang ko. Bihatuin pangatod nila sin dunya, iwan sin kahalan nila, kabuhi nila riha dunya mga master mo daang. Nahakanda law sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Law sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kamisan niya sugo siya sin mga sahaba, mga panaiban niya. Ya sugo siya sin parihalan dunya. Nagisin mga sahaba, ya Amiral Mu'minin, sif lana dunya. Mabaya ba kami ini bang sopa mahibutang tawahasata? Mabaya ba kami ini di mahinang tiranan hikalipaka kamo in pakaradyaan kabuhi namo? Mabaya ba kami ini di mahinang hikalipaka kamo in kabuhianan namo? Mabaya ba kami ini di mahinang hikasasaw kamo in pakaradyaan pagdunya namo? Mawaya ba kami ni di mahinang hikasasaw kam, hikakangi, sin kahalan namo, in pagdunya namo ini, iwan sin kahalan namo, pag-agama, iwan pagtaat namo pa Allah Ta'ala. Bihayaon law sin mga sahaba, law sin mga iban niya. Tuhilaan kamo, bang uno in pagbahasahon dunya. Sabab asal saan matarang iban matampal kato tan yung mga maste mahundagam. Kikita na sin dua mata. Sin tiap-tiap hangsulag manos ya labi aula tuud hamasatan yung bihayaon. Wairun manos ya nakarasin alta niya palawm sin lupa punod palawm sin kubul niya. Kaingatan na sin tiap-tiap hangsulag di nga mga manos ya sumagawa, masira. Di maambat manusia kasakupan kakausan niya, tinggilan in pagtaat pa Allah, butawanan in pagtaat pa Allah, palabihon in hikasan ng simbaran niya.
Dalam sina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an haupo sadya kabtangan. In pagbahasahon law niya dunya halaluha hisabun wa haramuha iqab. Haupo sadya kabtangan mga maste mangudagama. In pakarajaan dunya in halal niya uno-uno parkala madawhat mo akabuhi mo rendi dunya amo in halal nagusaha kau halal atau kalijjikian kau lijjiki halal in pakarajaan halal sin dunya hisabun dasin Allah perkala halal lihat tu mga maste mangudkiulungan sin Allah Ta'ala perkala halal sin dunya hisabun sin Allah wa haramuha iqab arapun in perkala amuin haram haparkala dunya na tiatakamahan sin Allah Ta'ala tiutunguran asal amuin sisiksaan dito adlaw akhir. Na uno pa in pagkukuyakan sin tao beriman sin parkala dunya niya. Mapatot pamaray atau mapatot maray pagkukuyakan sin tao mabaya tumangkis ding haparkala paghisabkan niya dito adlaw akhirat. Patut maray kuyakan siya mapanusin parkala dunya rin dihilkan niya sin Allah Ta'ala. Hikawin niya rariha dunya. Nagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam man husibah uzibah. Adlaw akhirat isisiwin tao pauntasun sin Allah Ta'ala paghisab tanto na to din tao yan pasigpitan na sin Allah Ta'ala. Katantan sin tao palawayon papaghisab. Tadjikiyon sin katantan pakarajaan dunya niya. Pakarajaan niya rin diha dunya. Katantan umuntas hisab na makananam kasigpitan. Na mga maste mong kiulungan sin Allah Ta'ala. Labi luwa tuod halawm sin bulan Ramadan biyahin. Biyaini insuway mahinang tarbiya dumukot halawm sin pangatayan ta. Damikyan amuray sabinin hambuk ding ha mga malaggo pangadjian hakanda kita timunay atawaka himinang sin pag-ibadat amuin pagpuasain. Kita awain bay takato sin Rasul ding hapanagnaan pa hapagsud naman sin bulan Ramadan. Unin nagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Isisiwin tao magpuasa, tumunay sin pagpuasa ni bulan Ramadan. Sartain pagpuasa niya yaon, tinggil niya harwa parkala. Tinggil niya harwa parkala. Uno namanin do parkala yato, nagpuasa siya, imanan. Tinggil niya hakamdos sin pamarat saya niya pa Allah. Bat inhinang niya yaon, hinang amuin pag-agad ni haraakan kan niya sin Allah. Bat inhinang niya yaon, hinang amuin wailuun buli rapat, suway niya pagtaatan. Wahtisaban, iban hangad hulat. Hapag hinang niya sin, hapag-agad niya sin daakan kan niya sin Allah Ta'ala yaon, amuin maginang sin pagpuasa yaon. Amuin hangad hulat niya madawhat niya in rida sin Allah kuyakan kan niya in Allah Ta'ala na amo nayat tuin mga tao makapuso sin bunga sin bulan Ramadan narihay ni pandugahan taday mga maste mamudagan wayroon na say nityo gila dendi in pagparayaw parasahan mo hapagbuka mo hapagsahol mo. Bukod na suway marayawin pagbuka, suway naman marayawin pagbuka, iban pagsahol, bukod na pakaradyaan dakulain mabiyahan. Sa amun hangad hulat sin pangatayan mo, kamdus sin pag-iman mo, katantan kapanya-panyan, di hikabutang palombaso, di hikabutang pataas sin lamisahan. Sumagawain dua parkala, yaon mutang si halom sin pangatayan. Unin maana niya mga maste, manghudagama,
hinanguntain kabuhi ta ini biya sin kakahinang tatawa ka sa kaulaw-ula biya sin bulan Ramadan. Ha? Bang in paghangad hulat mo, parida sin Allah kuyagan kay mo in Allah, mapakuyag mo in Allah tahala pagpuasa mo, nadamik yan suway mahinang day sa biyahato, lugay hakabuhi ta, suway mapakuyag ta in Allah ta'ala, hakatan-tan pakaradyaan ta, hakabuhi ta, hakabuhianan ta, hausaha ta, hakaagi-kaagi ta magdasin family ta, hakaagi-kaagi ta magdaha kaanakan ta, hakaagi-kaagi ta magdaha mga kaasawahan ta, hakaagi-kaagi ta harwa maas ta, hakaagi-kaagi ta mga kabagayan ta, hakaagi-kaagi ta mga kakampungan ta, hakaagi-kaagi ta mga laulasya ta, hakaagi-kaagi ta mga pangdaigbay ta, hakaagi-kaagi ta pa mga tao amin kakilahan, tatawari kakilahan, suway mahinang tiranan, ihtisab, amuin kaagi hikakuyag kato sin Allah Ta'ala. Hinanguntain kabuhi ta sa kaula-ula po asa, hinanguntain kabuhi ta sa kaula-ula po asa, insyaallah, kamatay ta hinangun sa kaula-ula biya haylaya. Nabihariinin uyom tanyo katahan mga adlaw haylaya na. Ha? Sari bang amon karunguan ta na matuyahaya ni namun takbir sin Bilal. Ha? Yato na uwas na nagdeclare mufti law nabihan mayroong papanghati-hati mo. Sa bahin doon datuod nag-live. Diungog mo na matubihayan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ha? Ayaw nin ikaw nagtahan hapdi iwan sin uhaw. Isa nin mayroon nagpuasaway uhaw ay hapdi. Kuya ganda. Ikaw pa isang. Atawa doon na kawakahalan puasa. Uhaw iwan sin hapdi niyanam mo. Imuntas sin paso sin suwa. Sin mataas suwa, sin ugto sin suwa. Miyawot na in maghrib. Gumaanin parasahan mo. Dumayawin parasahan mo. Danik yan magkulang maglabibihat turay siya. Inanguntayin kabuhi tayo ni. Amuin sa kaula-ula biya kita sin puasa insyaallah ta'ala magnanam in kamatay ta hinapusan sin kabuhi ta sa kaula-ula biya kita sin maghaylayana sa kaula-ula biya kita sin magbuka na puasa. Amuin panawag insarap sin panawag tawag sin nyawalihan nyato. Insarap innanam sin panawag tawag kaymo. Bakun nakaw sin malaikat kaya panghanglaan sin Allah magbaksin niya walihan mo in pahati niya kay mo hangkalanab iwan sin pahati sin Bilal kay mo magbuka na kita niyo bihayaw. Naku uno yato magnanam dihato nabangkaw nagsandal lukay sin kabuhi mo bukon de nga parkala pag inom iwan sin pagkaon sumakawa nagsandal ko lukay sin kabuhi mo de nga mga parkala liangan sin Allah. Nagsandal kaw lugay sin kabuhi mo timanam simandal kaw timanam himinang sindaakan kay mo sin Allahu Ta'ala. Nabihay ni in manusia amuin bukon sadya sa nagramadan hang kabulan. Sumagawa hinang niya ng kabuhi niya Ramadan. Nahambok adlaw maghaylaya rasyayan amunan hinapusan sin kabuhi niya. Insyaallah mga maastay mangudkiawlungan sin Allah Ta'ala murah-murahan. Nakakawa kita niyo pangadjian haman niyo ti wakto kaya paglamit-lamitan sin kita niyo magsawpa maawon mga kabtangan namo biadagbus bukon maamo hapang dungog sin mga kamaasan kamagulangan namo. Eri ti matay ng biyayaw na majlis ini mga kami kamapan kanyo. Arapon magsawpa maon pangadjian naput sin kita niyo din yato sa mata-mata hadiah yato kato sin Allah Ta'ala. Halawm sin bulan Ramadan, hadum sin bulan Ramadan, halawm sin majlis mulia, halawm sin bahay sin Allah Ta'ala ini, nagpatanam kita niyo liming kunti muntot ilmo, dimuhong atawa ka nagpatanam na nenghug na musok pangadjian. Ramadan